الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والله سميع بصير عليم. من الله سميع السميع السوا وديغنوا بصير البصير بلوا وديغنوا عليم مولد جنوديغنوا علم لبوديغنوا إله يداه مبسوطتان එකලාංග දෙයක්කුළුවනි ෆතුරුවවාලේෆ قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم. خلقتكم أفدهم كوريغامس خلقتكم එකලාංග උරදේනකම් දෙනවඩිගෙම්බේ علمه نافذ فيهم එකලාංග علم فلو එමියොන්ගේ මච نافذ වෙගෙම්බේ فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام. فهي එකලාංග علم فلوගේ සබබුන් එබෑමිහුන්න ඉස්ලාම් දීනන් හිදායත් දෙවුමක උරහින් නැත. ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. ادي اباميونگ مچا ديلتي وڈيگن اوگاونت وڈيگنبه فهي එකලාංගයා حمد لبي وڈيگنبه. ادي نتاغا الامام البربهاري رحمه الله مي اشاره کروني الله سبحانه وتعالى गे اسم فلتका صفه فلتका ایمان روموگه حکم توترين بايك مچا ادي ميواگتا ميفتوگا اسوس ور تفصيل کو එකදේක ෆානෝනේ බයන් කොත් දෙබස් එගොතුන් අල්ලාහ් තාලාගේ ඉස්ම ෆුළු තවතරේක අස්-සමීඋල් බසීර් අස්-සවා අදි බල්ලවා වඩිගෙන්බා ඉලාහ් කමුගවුමා අල්-අලීම් මොලක් දනවඩිගෙන්බා ඉලාහ් කමුගවුමා මේ සිෆ ෆුළු තකේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ සිෆ ෆුළු තවතරෙන් ඉමනේ සිෆ ෆුළු තා යදාහු මබ්සූතතාන එකලාංග දෙයක් කුළුවනි ෆතුරු වවාදේ ෆෙමිතාගා යදාහු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙයක් කුළු ලිබෝඩගෙන්වා කම් එකලාංග සිෆා ලිබෝඩගෙන්වා කම් සාබිත් කුරෙමු හිමනේ අහ්ලු සුන්නත් වල් ජමාඅතිගේ අකීදා යකීමිගේ කුරීගේ දරුස්තව ගවස් අලොඬු බයන් කො දීෆා නෆදා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ثابت فما سيفلوتا كيرت القرآن أدي رسول الله صلى الله عليه وسلم کے سنتو کا එකදාංගය ثابت වෙගෙන්වා اسم فلوتا کا صفه فلوتا උනි ඉතුරු කුරුමෙන් නැති আদি ඒගේ මාන බදලු කුරුමෙ ෆරලාලු මෙස් නැති ඒගොතුගා ඊමාම් එහෙමීම මියා මිතාගා මි බස්වලු ගම්වා යදාහු අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා දෙයප්පුළු ලිබොඩිගෙන් වේ බයි බයි ෆිකුර්තෝගේ නියම් බුණාගතෝ අල්ලාහ් තාලාන් ඇප්පුළ ලිපිගෙන් වාකම බුණුමුන් ඉන්සානගේ අතා එව්වතර වෙගෙන් වේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා යකි එව්වස් මඛලූගක එෆද වේ වඩිගෙන් වා ඉලාහෙන් නූනේ එකමකු අස්ල හකීකතුගා එගොත සිෆ කුරුමෙන් නැති ඊමාම් වුන් ඒ අහ්ලු සුන්නති වල් ජමාඅතිගේ අකීදා යකි එහෙනි මිතාම් ෆට්ටා මේ විදාලා السميع البصير کی قرآن گاوے ثابت اللہ سبحانہ تعالی එකලාංගේ ذات فل දෙවෆවා de ismu ful ade egen istinbat කරවේ de sifa ki aswa වඩගෙන් මුගේ සිෆා බල්ලවා වඩගෙන් මුගේ සිෆා ඉන්සානුන් වෙස් එමිහුන ෆෙනේ ade මඛලූකුන් තකවස් ෆෙන්න මඛලූකුන් අඩුවහා මඛලූකුන් පුරියා තකතේගේ සිෆත උතරෙන් ඉමනේ එකම අල්ලාහ් තාලාගේ බල්ලා වඩගතුමා එකදාංගේ බල්ලවා වඩගෙන් වේ බුණමකුන් ඉන්සානගේ සිෆයා අලොණුමෙන් එවතර නුකුරමු එකදාංගේ අස්සවා වඩගෙන් වේ බුණමකුන් ඉන්සානුන්ගේ නොත අධි අනුන්වස් මඛලූකගේ සිෆයක අලොණුමෙන් එවතර නුකුරමු එහෙම වීම අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලාගේ අපුල බුණමකුන් ඉන්සානගේ අතෙන් නොත මඛලූකගේ අත එෆද කුරුමෙන් නැති එකමක එකදාංගේ ලිබි වඩගෙන් වා මේ සිෆයගේ ගොතුක අලොණුමෙන් ඊමා මාංජේ මිකමුන් මච කුර්ආන සුන්නතුගා දලීල් තන් එබෝරි මිතා කලොණා මත වෙෆුලුන දන්නවල් දෙන් බෙන්වනේ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قارئون رواية من حديث عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. الله سبحانه وتعالى එකදාංගේ අප්පුළු උළුවාලව ෆතුරුවාලව රේකඬුගා ෆාෆ වෙරිවා ෆරාත්තක
ದುವಾನುಗ ಫಾಫಕುರ ಫರತಕ ರೇಗಣ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾಗೆ ಅಪ್ಪಳು ತನವಸ್ಕಮಯಕುಗ ಹುಳುವಾಲವೇತ ಎಮಿಹುಂಗೆ ತೌಬಾ ಮಟ್ಟಕ ವಯಬ್ಸುತು ಯದಹು ಬಿನ್ನಹಾರ ಅದ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾಗೆ ಅಪ್ಪಳು ದುವಾಲು ಫತುರುವ ಹುಳುವಾಲವೇ ಲಿಯತೂಬ ಮುಸಿಯನ್ ನಹಾರ್ ಮುಸಿಯಲ್ ಲೈಲ್ ರೇಗಣು ಫಾಫಕುರ ಫಾಫೆರಿಂಗೆ ತೌಬಾ ಕಬೂಲ್ ಕೊರೋ ಮಟ್ಟಕ ದುವಾಲು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾಗೆ ಅಪ್ಪಳು ಹುಳುವಾಲವತೆ ಹತ್ತಾ ತತ್ಲುಅ ಶಮ್ಸು ಮಿನ್ ಮಗ್ರಿಬಿಹಾ ಇರು ಉಳಂಗು ಫರಾತುಂ ಎರುಮದ್ದಾಂದೆ ಎಬೈ ಗಿಯಾಮತ್ತ ಹಮೆವ್ವೆಸ್ ರೇಗಂಡುಗೆ ಫಾಫಕುರ ಮಿಹುಂಗೆ ತೌಬಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ದುಆಲು ತೌಬಾ ಕಬೂಲ್ ಕುರಮಗ ಬೊಡಿಗೆಂಬೆ ಅದಿ ದುಆಲು ಫಾಫೆಂ ಅರ ಗಣವೆ ಮಿಹುಂಗೆ ತೌಬಾ ರೇಗಂಡು ಕಬೂಲ್ ಕುರವೆ ಏಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಕತುಗ ದುಆಲ್ ಫಾಫೆರಿಯಾ ದುಆಲು ಅನೆ ತೌಬಾ ನುವೆನೆ ಕೆನ್ನು ನೋತ ರೇಗಂಡು ಫಾಫೆ ಕುರವೆ ಮಿಹ ಏನೆ ದುಆಲು ಅಂದೆ ಫತಿಸ್ವಂದೆ ತೌಬಾ ನು ಹುನ್ನ ಜೇಮಾಕೆ ಬೆಸ್ನು ಎವ್ವರ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾಗೆ ಓಗಾವಂತಕಮ ದೀಗತಿ ಕಂ එකලාಂಗೆ ಖಲ್ಗುತಕುನ್ನ ಇತುರುವೆಗೆಂ ವಾಕಮ ಕಣವಸ್ವೆಗೆಂ ವಾಕಂ ಮಿ ಹದೀಸ್ ಉಳುಗ ಬಯಾನ್ ಕುರೆಗೆಂ ಮನೆ ಏ ಮಿ ಹದೀಸ್ ಉಳುಗ ಮಾನೆ ಕೇಗ ಮಿ ಹದೀಸ್ ಉಳುಗ ಮಿವಾ ಯದು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾಗೆ ಎಪ್ಪುಳು ಏಯ್ ಎಹೆಂ ಮಾನೆಕ ಫುರಾಲುಮ ವುರೆ ಅರೆ ಬಹುಗ ಮಾನ ತಿಲ ಎಮ್ಮನೆ ಸ್ಮಾನೆಗೆ ಬಯ ಏಕಮಕು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾಗೆ ಇಸ್ಮು ಫುಳುತಕ ಅದಿ ಸಿಫಾ ಫುಳುತಕ ನಗಳೊನ ಮೆಂ ಇಮಾಮ್ ಬನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾಯ ಏಕಲಾಂಗೆ ಮಖ್ದೂಕ್ ತಕುನ್ನ ಎಫ್ಫದ ಕುರ್ಮೆನ್ನತಿ ಅದಿ ಏಕಲಾಂಗೆ ಜಾನ್ತೋಳ ಏಕಲಾಂಗೆ ದೆವ್ವಾ ಸಿಫಾ ಫುಳುತ ಉತರೆ ಕುರಾನ ಸುನ್ನತುನ್ ಸಾಬಿತು ಸಿಫತ ಬದಲು ಕುರ್ಮೆ ನೋತ ಮಾನ ಫುರುಲಾದು ಮೆಸ್ ನೆತಿ ಇಮಾಮ್ ವುಂ ಏಯ್ ಅಹ್ಲು ಸುನ್ನತಿ ವಲ್ ಜಮಾಅತಿಗೆ ಅಕೀದಾಕಿ ಹಮ ಯಾಕೋ ಮಿತಾಗ ಅಲಿಮಾಮ್ ಬರ್ಬಹಾರಿಗೆ ಮಿ ಬಸ್ಫುಳುಗ ವಿದಾಲೋನಿ ಕದ್ ಅಲಿಮ ಅನ್ನಲ್ ಖಲ್ಕ ಯಅಸೂನಹು ಕಬ್ಲ ಅನ್ ಯಖ್ಲುಕಹುಂ ಖಲ್ಕುತಕುಂ ಉಫೆದ್ದೆವಂಗೆ ಕುರಿಗ ಖಲ್ಗು ಕುರಂಗೆ ಕುರಿಗಾಸ್ ಎ ಖಲ್ಗುತ ಉಂತೆರೆನ್ ಬಯಕು ಮಿಯಂ ಎ ಇಲಾಹಂ ಉರೆದೇನೆ ಕ ನುಕಿಯಮಂತೆರವಾನ ಕಂ ಇಲಾಹ ಮೊಳದ್ದೇನೆ ಒಡಿಗೆಂಬೆ ನಿಮಸ್ವಳ ಬಲಾರುಗ ಕೀರಿತು ಕುರಾನು ನಿಕಂಗೆ ದಲೀಲ್ ಲಿಬಿದೆ ಅದೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾ ಎವ್ವೆಸ್ ಉಮ್ಮತೆನ್ ಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಅಜಾಬು ನುಫನುವ ಎ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾಗೆ ಬಸ್ಫುಳ ಫುರಗಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾಗೆ ಬಸ್ಫುಳುತಕ ಬೀರು ಕಂಫತೆತ್ತಿ ಎಕಲಾಂಗೆ ಹುಕುಂ ಫುಳುತಕ ಎಮೀಹುಂ ಉರದಿ ಎಕಲಾಂಗೆ ನುಕಿಯಮಂತರಿ ಉಮ್ಮು ಮೆನುವಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಬೈಗೆ ಮಚ್ಚ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾ ಅಜಾಬು ನುಫನುವ ಅದೆ ಅಲ್ ಕಸಸ್ ಸೂರತುಗೆ ಫನ್ಸಾಸ್ ನೋವನಾಯತುಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾ ಮಹಿಕುರಬಣಿ ವಮಾ ಕಾನ ರಬ್ಬುಕ ಮುಹ್ಲಿಕಲ್ ಕುರಾ ಹತ್ತಾ ಯಬ್ಅಥ ಫಿ ಉಮ್ಮಿಹಾ ರಸೂಲನ್ ಯತ್ಲು ಅಲೈಹಿಂ ಆಯಾತಿನಾ ವಮಾ ಕುನ್ನಾ ಮುಹ್ಲಿಕಲ್ ಕುರಾ ಇಲ್ಲಾ ವಅಹ್ಲುಹಾ ಝಾಲಿಮೂನ್ ಅದಿ ರತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಂ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಆಯತ್ತ ಕಿಯವಾ ವಿದಾಳೋ ದೆವ್ವಾನೆ ರಸೂಲು ಲಕು ಫಣುಮ ದಾಂದೆಂ ಕದೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ವೆರಿ ರಬ್ಬು ಎರತ್ತ ಹಲಾಕು ಕೊಂಡ್ ನೆತಿ ನುಕುರವ್ವತೆ ಎತಂತಾಂಗೆ ಅಹುದುವರಿಂ ಅಣಿಯಾವೆರಿವ ಹಾಲುಗಾ ಮೆನುವಿ ತಿಮ್ಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎರತ್ತ ಹಲಾಕು ನುಕುರವ್ವಮ ಮಿತಾಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಮಿ ಇಶಾರ ಕುರವನಿ ಎ ರತ್ತಕುಗೆ ಅಹುದುವರಿಂಗೆ ತೆರೆಂ ರಸೂಲ್ ಬೇಕಲಕ್ ಫಣುವವ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾಗೆ ಹುಕುಮ್ತಂ ಎಮಿಯುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕಿಯಾದೆವ್ವ ಏಕಮಂ ಎಮಿಯುಂ ಫುರಗಸ್ತಿ ಎಮಿಯುಂಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸುಗೆ ಮಚ್ಚ ಅಣಿಯಾವೆರಿ ಉಮುಂ ಮೆನುವಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾ ನೀಗೆ ಕುರಿಗೆ ಉಮ್ಮೆತ್ತವಗೆ ಮಿಯುಂಗೆ ತೆರೆಂ ವೆಸ್ ಬೇಕು ಹಲಾಕುರವ ಫಣುವೆ ಎಮ್ಮಿಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾಗೆ ಶರಿಯತುಗ ಅವನಿ ಏಕಲಾಂಗೆ ಬಸ್ಫುಳುತ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಹಾಮೆಂ ಇವ್ವಾದೆವ್ವಾನೆ ರಸೂಲ್ ಬೇಕಲುಂ ಫಣುವುಮ ಫಹುಗ ಎಯಂ ಎಮಿಹುಂ ಉರೆದುಮುಂ ಎ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಗೆ ಅಜಾಬ ಕೋಫಾ ದಿಬುಂ ಎಮ್ಮಿಮ ಏಕಲಾಂಗೆ ದೆನವಡಿಗೆಮ್ಮೆ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ತೆರೆಂ ಏಕಲಾಂಗೆ ಕಿಯಮನ್ ತೆರೆ ಬಣಿ ಕೊಂಬೈಕ ಅದಿ ಏಕಲಾಂಗೆ ದೆನವಡಿಗೆಮ್ಮೆ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ತೆರೆಂ ಏಕಲಾಂಗೆ ಉರೆದೇನಿ ಕೊಂಬೈಕ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಉಫೆದ್ದೆವಮುಗೆ ಮಾ ಕುರಿಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾಗೆ ಇಲ್ಮು ಫುಳು ಎವ್ರೆ ಮಾತನವಸ್ವೆಗೆಂಬೆ එකමකු එස් මිස්තකුන්නන් අල්ලාහ් තාලා හිදායත් දෙක්කෙවුම් එකම මනෙන්නු කුරේ එමෙ අල්ලාහ් තාලා වහී කුරබනි වලකද් බාස්නා ෆී කුල්ලි උම්මතින් රසූලන් අනි අබුදුල්ලාහ වජ්තනිබුත් තෝගුත් තිමන් අල්ලාහ් කොම්මෙ උම්මතකුම් වෙස් රසූල් බේකලුම් ෆනුවීමේ එයි අල්ලාහ් තාලායන් එකනි අලුකන් ખાලිස් කුරුමෂා තෝගූතුන්න එබැයි අල්ලාහ් ෆියවා අලුකන් කුරවේ හුරිහා ෆරත්තක එක්කිබාවේ දුරුහෙලිවුම එංග අංගවානේ බේකදුන්තක කොම්මෙ උම්මතෙක් ගවස් තිමන් ඉලාහ් ෆොනු වෙවීම එමෙ අල්ලාහ් තාලා එකලංගේ ඉල්මු ෆුළු ගේ මතවරිකම අති මීස්නකුම්
ekalaangen uredene kan ekalaange denwade gatum matiga vi kamaku e mistakunna Allah taala hidayat dakkawane adi ekalaange deena magu dakkaane rasul bekaluntoke Allah taala ge basfulutan emi hunna me genestevane ma bekaluntoke fonu muma foga menui adi eyan uredi e basfulutaka furagasti e ilahuge shariata inkar kura hisabu menu Allah taala evs bayku neti hadak nukurabba emvima thamud baagage mihuna begotun Allah taala wahi kurabani wa amma thamud fahadaynahum fastahabbu al-ama 'ala al-huda thamud baagage mihun danne faytiman raskadange emihunna tedumagu dekkevime fahadaynahum thamud baagage mihunna Allah subhanahu wa taala tedumaga magu dekkevi Allah subhanahu wa taala ge mer rasulun ge taran salih alayhi salam fonu vevi tadi Allah taala ge emme bodati mu'jizat utere mu'jizan emihunna devvi emihun edamundiya etauri farbade falangoskem jamalan nukutuma diri huri jamale ekam Allah taala emihunna huri mu'jizat ge gotuga dekkeve namaves emihun na devvi hidayatu ge maccan emihun hodagati lokanu kan emiyatu Allah taala wahi kuran fastahabbul ama 'ala al-huda euran tedumagu libumuge badaluga kanukan ikhtiyar kure al ama emi bunana al amiyuaki e lola nufan nota kanukan Allah taala ge basfulu ive hindu adu na miyaki adu ibunas biru mihe Allah taala ge basfulu Allah taala ge mu'jizat ta emiyuge loluge kurbati ga fenne hindu yan inkar kura miyaki lola fenunu kamuga vies enage loluge beenu men nemmi ان الله تعالى يقول فاستحب العمى على الهدى هدايتك مچن اميهون لو بكوري كانو كمش اميهون اكن كم انك فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون اميهون كونولون كنتت كට්ටකා اميهون مچ عذابوge ගදෆද හොණු ගුගුර الله تعالى اميهون مچ ෆොණු ගවි adi hengatu Allah taala angawani mikankamaki efadan aniya veriwa mihunna durgama kantatakamuga hinu kurash emi Allah taala ge fotan uredi ekanaange rasula sallallahu alaihi wasallam nukiyamanterive ekanaange shariata furagaste kamuga wana mifada kofa ya azabaki alon mennas durgama kamennu miwakatakun alon men nadibe ibrataki ei emvima Allah subhanahu wa taala iman vumuga alon menna midevi hidayatan alon men bolamba kiyamanterum man avaswanjeba emvi mal-imam al-barbahari rahimahullah vidalone wa manna bihi alayhim karaman wajudan wa tafaddulan emiyunge nukiyamanteri kama ekugaves adi emiyun uredene bayko emungetere waanakan engi bodi gannawa halu gaves Allah taala ge ogavanta kama emiyunge tere kalange labwafawa ni'mat mativeri kama aslu haqiqatuga islam deenan hidayat dekke umavure mativeri ni'mat evves insana kan nudiga hama buddin visnada fi mihaka musandi kamaki timage hingama jehunka nuunka egigen dana timayaki baki gawmakan nisbebba mihaka vun e timage hingama jehumen nuunka egigen dana hama ekani ni'mataki haqiqi ni'mataki islam deenuge mimatveri hidayata alonmen hidayata kafam emme Allah subhanahu wa taala uridun mihunna ves Allah taala wani e fursatu devwafa ei mitaga al imam al barbahari rahimahullah mishara kurabwa basulaki den efoga vidalon qala rahimahullah taala wa'lam anna al bisharata 'inda al maut thalathu bisharatin dannasha marumatiga libe bisharataki tin bisharatake al bisharate mitamunan ufaverikamge khabar ekamaku uredunu mihunnan hure nikameti kameke gotuga ves bisharate qur'ana adi arabinge basfurto gas bunave egotun vidalana yuqal abshir ya habib allah bi ridha allah wal jannati bunavene e allah ge habibe tiba allah ge russevuma suwaruge ge ufaverikemge khabaru dibigannash ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام أدي بنوين إيه الله على إسلام كموج نعمة فوقا سورجة متبري كموج خبر وفاور كموج خبر دي بيجناش ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار أدي بنوين الله عدوه
ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾಗೆ ಕೋಫಾಯ ನರಕಾಗೆ ಅಜಾಬತ್ ತಿಬಾಯ ಏಗ ಖಬರು ಲಿಬಿ ಗನ್ನಾಶೆ هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما مي ابن عباس رضي الله عنهما کے بسولے الامام البربهاري رحمه الله تعالی ade marumatiga muslimunge tereng imami mihunna Allah taala ya kiyamantere ve kalanga rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabawi mihunna ufaveri kamuge khabaru libi wada nawana libene kamuga Allah subhanahu wa taala wani kirit Quran ga angawafa kirit Quran ge etan ayate ga Allah taala wani ekaman ishare kurava bas wahi kurava fa egotum fussilat suratu ge 30 onatu ga wahi kuravani innal ladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا هم كشورهم مفدان بنامهم ربنا الله ثم استقاموا أهرمنگ فيري ربكي الله سبحانه وتعالى بني دم ديمتيغا استقامتك متيغا دمتي بيميو دينك متيغا ثابتك ما يكو دمتي بيميهن اميهن مرمتيغا تتنزل عليهم الملائكة اميهن مرواهن اميهن دنيا دوكو فرانا ام فهو نيوا دوكو راهن دوغا اميهن مچا ملائكة بيكلون اميهن غاتا فابا ودا گنوانے ابيكلون vidalwane لا تخافوا الا تخافوا تباميهن بيروي كمنته بيرو نغناشه ولا تحزنوا ادي حتاما نكراشه وابشروا متاغ بشاره الامام البربهاري رحمه الله اشاره كربا بسول وابشروا ادي افاوركم خبر دي بغناشه بالجنه سورگه افاوركم خبر دي بغنات التي كنتم توعدون تباميهن وعدوا ودگم فاوا الله تعالى एकमेक मच वعدوا ودگم فاوا سورگه افاوركم خبر දිවිගන්නාශ තාද මේක කුරීගා වෙස් කව්වලුගේ අසාබා අදි මරුමතිගා මානේ කන්තත්තෝගේ වාහක බයන් කරමුණු දරුස්තෝගා හදීස් අල් බර්රා බුන් ආදිම්ගේ හදීස් වල අලන වානේ කොමසරක ඉෂාරේ කොෆා ඒ හදීස් වලගා වෙස් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයන් කොද්දවනි මුස්ලිමුන්ගේ තරේ මියකු දුනිය දූකෝ ෆෝනේ වා හිඳු කන්ත හිඟා ගොතා උරදුණු මිහුන්ගේ තරේ මියකු දුනිය දූකු රාහෙරු කන්ත හිඟා ගොයි එමිහුන්ගේ බෝලා කොළ රහමතුගේ මලායිකතුන් ඕ කියමන්තරි මිහුන්ගේ බෝලා කොළ ෆාබ වඩා නමන අදි උරදුණු මිහුන්ගේ බෝලා කොළ එමිහුන්ගේ ලොදු කොළ ෆෙන්න හිසාබ අසාමුගේ මලායිකතුන් ෆාබ වඩා නවන කමුගා ඒ හදීස් උලුගා වාරිදුවගෙන් ආදේ එයි මිෆද බස්උලුතා එහෙම මරුමතිගා صالح රංගල මිහුන්න මලායික බේකලුන් උෆාවෙරිකමුගේ خبر سورگه خبراگن فابا ودا نوانک می قرآن گا ثابت کم ہمیں گوتا الانفال سورتوگه فانساس بناتوگا اللہ سبحانہ وتعالی وحی کو ربنی ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق ملائكة كافر وی میونگه مرو ہپوا ہندو کلیگ فان فنی ودا گන්නවාන නමේ එවරගේ මූණු ගයා ಬುರಕಶಿತವಗ ಎ ಮಲಾಯಿಕ ಬೇಕಲು ತಳುವ ಹಾಲುಗ ಎಬೇಕಲು ವಿಧಾನವಾನೆ ತಿಯಬಾಮೀಹುಂ ಅದಾಹುರಿ ಅಲಿಫಾನುಗೆ ಅದಾಬುಗೆ ರಹ ಲಿಬಿಗನ್ನಾಶ್ ಹೆವಿ ಮಿ ಕುರಾನ್ಗೆ ಆತುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಮಿ ವಹಿ ಕುರವನಿ ಕಾಫರುಯಿ ಮೀಹುಂಗೆ ಫುರಾನ ಹಿಪ್ಪವಾಹಿಂದು ಮಲಾಯಿಕ ಬೇಕಲು ಎಮಿಹುಂಗೆ ಮೂನ್ ಮತಿಗಯ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಬುರಕಶಿತವಗ ತಳುವಾನೆ ಕಮ ಅದಿ ಎಮಿಹುನ್ನ ಎಬೇಕಲು ಅದಾಬುಗೆ إنذار دفانه كما ابي ميقل بدالونه وذوقوا عذاب الحريق عذابهن عذاب تبامهم هيك راده كش مي دنيا دوكو راهندو اوردونو ميهاගේ حالت هم ميميرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم کے بسولگا عبادت بن صامت رضي الله عنه روا کو رفافه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث کو روانی من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه أميهكو الله سبحانه وتعالى يا بدل قرآن لو بقرآن ميهكا الله تعالى ميهكا بدل وديكتما لو بقرآن بانته أدي الله سبحانه وتعالى بدل لما نروه ميهكا الله تعالى بدل وديكتما روحي ودي نغنى وانته
مي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا رواية وارد كان صح حديث فلقا بيان قرآن بسول إهدو عائشة رضي الله عنها نوتا එකලේක ෆානුගේ කොම්ම සම්බිකමල විදාලවනි ඉන්නා ලා නක්රහුල් මවුත් අහර්මන්නකි එම්මන්නකි ස්මර්දක බිරුගන්න මරුවාම් බේන නුවාබයික උරියාමංග සෝබියාතේ එහෙදු හදීස් කුරවනි ලයිස ذاك එෆල් එයන් නූනේ බහුගේ මුරාදකි ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته එහෙනකමකු ಮೂಮಿನ್ ಅಳ ಮರೋ ಹಾದಿರುವಾಹಿಂದು ಏನಾಯ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ರುಸ್ಸೆವುಮ ಸುವರುಗೆಗೆ ಎಕದಾಂಗೆ ಮತಿವೆರಿಕಮ್ಗೆ ಖಬರು ಮುಫಾವೆರಿಕಮ್ಗೆ ಖಬರು ದೆವ್ವೇನೆಯೆ ಲಿಬೇನೆ ಫಲೈಸ ಶೈಉನ್ ಅಹಬ್ಬ ಇಲೈಹಿ ಮಿಮ್ಮ ಅಮಾಮಹು ಎಹಿಂದು ಎ ಅಳಾಗೆ ಕುರಿಮತಿಗ ವಾ ಕಂತಕವ್ವರೆ ವಕಿಂಗ್ ಏನ ಎದೇಕಮೆನ್ ನೋಣ್ಣಾನತೆ ಏನ ಫುರಾಣ दुनिया दूकुरा हिसाबुन रहमतुन मलाइकतुन फाबा वडागें अदि फुरान हिब्बा मलाइकतुन फाबा वडागें अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना हमज हम लिबिगम वा नफ्साए इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिय्या तिबागे वेरी रब्बुगे हजरतन एंबुरी दाशे रूहुल लिबिगम वा आदुगा अदि अल्लाहगे अळुतकुंगे तेरें वारे सुवरुगे वंत वेरिंगे तेरें वाशे එෆදම් ගුණමුන් ඒ මුමිනු අලාගේ ෆුරාන ඒ බද්දල් උමන් නුකුන්න හිව්වා මාක රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඉෂාරා කරබනේ فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه هذا إلى الله تعالى ذك بدل ومن إده هذا الله تعالى أنا بدل وبوديكتو من إده بوديكنا به पूरी कालों इशारा कर हदीस बर्रा बुन आज़िब ये हदीस उलगा बनी मूमिन आला ए सुवाल तक कव्वलुगा कुरवी अदि अफोगा कव्वल एने तणवस को दवी अदि कव्वलुगा एना ये स्वर्गे के मगाम फेन्नाने फदें उड़दोरं हुड़वालेवी ए दोरं एना ये स्वर्गे के वहाँ मी स्वर्गे के मीर वहाँ स्वर्गे के फिनी वैरोल एने जेहमुंदा हिंदू एना बुणमुंदा ने हद्दा बड़कर उसका गिया में अवस को देवाश ऐ ಏನಾಗೆ ಎಟ್ಟಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಯಾರು ಕೊರವ ನಿಅಮತ್ ಕಂಗೇನ ಎದುಂ ವೆರಿ ವಾಲೆ ಬೊಡಕಮ ऐ मिताग अल्लाह ताला बद्दल उमं एदे मिहाया बद्दल कुरबुम एकदांगे लोग ओडिगन्नवाने गुना भोगे मुरादकी हमें फदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरान इन्नल काफिर इदा हुदिरा बुशिर बिअदाबिल्लाहि व उक़ूबतिही काफिर अळुंगे तेरे मीहकु मरं हाजिर वाहिंदु ಏನಾಯ ಅದಾಬುಗೆ ಖಬರು ದೆವ್ವೇನೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಉಗೂಮಾತುಗೆ ಖಬರು ದೆವ್ವೇನೆ ಫಲೈಸ ಶೈಯುನ್ ಅಕ್ರಹು ಇಲೈಹಿ ಮಿಮ್ಮ ಅಮಾಮಹು ಏನಗೆ ಕುರಿಮತಿಗ ಮಾ ಕಂತಕ ವುರೆ ಏನ ಬದ್ದಲ್ ಕುರಂ ದೇನು ನುವಾ ನುರುಹೆ ಕಮೆಂ ಏನ ಯಕ ನುವೆ ಕರಿಹ ಲಿಕಾ ಅಲ್ಲಾಹಿ ವ ಕರಿಹ ಅಲ್ಲಾಹು ಲಿಕಾಅಹು ಏನ ಅಲ್ಲಾಹ ಬದ್ದಲ್ ಉಮ ನುರುಹೆ එහෙනම් අල්ලාහ් තාලා එන බද්දල් කරපුම රුහි වඩි නුගන්නවති साद एफद मियन कव्वलुगा हदीसुल बर्राबुन आज़िबगे हदीसुलुगावनी एनागे कव्वलु एनागे करितन एक्कशिगंडु अनेक्कशिगंडु तेरे बण्णाने फद फित्तालेवेने अदि एनाय नरकागे मगाम देक्केवेने अदि एतागे विहय एतागे हूणु एनाय कव्वलुगा सहसा सुन्नाने अदि एना कुरे नुबा अमल्त नुबा मियगे सिफागा कव्वलुगा उमट्टका एना करे गन्नाने हेंदो एना बुणमुंदाने ए हद्दा बुड़को रस्कदा के गिया में अवस्म को रवान देवे गिया में अवस्म के गिया में काम में जन्म एना दांगुरी मकाम एने फिन्नाती वे हम विमा मितागा अल इमाम अल बरबहारी रहमहुल्लाह इशारा को रवनी मरमतीगा अल्लाह ताला एकलांगे अळुतकुंगे तेरेंग ईमान भी अळुतकुन्न देवा उफावेरिकमगे खबरुगे वहां कया अदि काफिरु अळुतकुन्न अल्लाह ताला देवा अजाबा एकदांगे उकूबत इंजारुगे वहां मिकंकमकी कुरान अदि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे सुन्नतुन साबित वहां कतके यफहुगा قال رحمه الله تعالى واعلم ان اول من ينظر الى الله تعالى في الجنه الاضراء نفع الامام البربهاري رحمه الله تعالى विदालवनी स्वर्गेगा एम्मे फुर्तम अल्लाह ताला बलम फुर्सत लिबेनी उम्मतुगे मोमिनुगे तेरे लोफम मिहुन रे दुनियेगा सुम्म रिजाल सुम्म निसाउ
بأعين رؤوسهم يفوغا فيرهن تكون نشي يفوغا أنهن تكون نشي نما بس مي بسولكي صح حديث تكون دليل لبي بسول تكن دنياغا لوفا مومن تكون اسكم واكمك الله تعالى فنومغا اسكم واكمك دليل نه نوتا أنهننا فيرهنون كمغا تفات واكمك وس دليل نه نما بس يفوغا دم بيان قربني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته تيباميهن رب تبارك وتعالى فنانه ساد ویلیرے ہندو فن نفدا اے ہندو بیلمٹکا تیبامن تریں ایوس بایکو انبایکا فیتی باروے توجہ نجہ فدا دنیا کا تنگول تیریم فن اچھا جنما بیلمٹکا ایم بونڈی وے توجہ ایککون ایککوبر کوریہ رنگولے نمس ایور ما فوریہم کو فنانے کما بیان کو ربمون مثال جسانے ہندو کے مثال ہندو کے ریت کما فوریہم کم بیلمٹکا ایوس میں کو توجہ کا نجہ adi emmenna bes fasiha kama ko fenigen de hemwima kuringe ishara kuri lofam mihun nota efoga firenu efoga angenuna fennane basfulaki sabit basfulenno nama bes suwaruge wanta verena libene mativeri niyametta uterega Allah subhanahu wa taala fenumuge niyame ei waram mate niyamate ei ahlu sunnati wal jamaati ga aqida yaki ni duniya mati ga Allah subhanahu wa taala ekalang aluta kunna nufennane kama Quran ga sabit wege ngade Musa alayhi salam ge waanka fuluga Musa alayhi salam ekalange faanuge veri rabbu tabarak wa taala denneve kama rabbi arini anzuru ilay e hadda bodkura alage veri rabbe iba ilahu timan na fenumattaka dakkawande ve hindu Allah taala wai kurane lan tarani kadege faanaka fenu wada nugannan timeda walakin anzur ila aljabal ehna kamuke hera farbade ballawashe fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani e farbada huritana gaame hurajjanama kadege faanati man ilahu fenu wada gannawan فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا الله سبحانه وتعالى اي فربد تجلي بودگن نويند كلام نور فول اي فربد هندو اي فربد كوندي كوندي وگن اي ويٹگن دني ادي موسى عليه السلام اي فول نتگن دني مي قران الله سبحانه وتعالى انغوافا بسول ادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اسراء معراج کے رےگا سدرۃ المنتہا ہمیں وڈان ادي الله تعالى ابس مدور نتی ekalaange bas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahi kurebi asa bekadunge terem bekadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariuga sual kurabani erega kalege faanuge veri rabbu tabarak wa taala deke wada gatin ye hadis kurani nurun anna arahu e ilauge nuru taka hedi fennani kinakun toy ekalaange adigada nuruge sabam feni wada nugannawa kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ko demane hemmima suwarugega Allah subhanahu wa ta'ala ekadang alutakun feni wada gannawane adi wal iman bihada wajib wa inkaru kufr mikama imamu maki wajib ekkamasha mikama inkaru kurumaki kufur geteren himene kamekamuga al imam al barbahari rahimahullah ta'ala vidalone hamagata al imam al barbahari rahimahullah ta'ala dem vidalone qala wa'lam rahimakallahu annaka lam takun زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدال والمراء والخصومة والعجب وكيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال والله تعالى يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا هذا ميتاغا الإمام البربهاري رحمه الله إشارة كوراني ميغه كوريغا ميفتوغه إتم مقامغا إشارة كورما فما بستكه مچا එකදක ෆාන් විදාලෝනි මං අල්ලාහ් තිබා රහමල් ලවවාෂේ දන්නාෂේ زندقا එක මානකි දීන් ගබූල් නුකුරුම ඉලාහු ගබූල් නුකුරුන් ඒ ජින්දේ කුන්නකි කුෆරා ಶಕ್ಕುತಕ ಬಿದಅಯ ಮಗುಫರದುಮ ಮಿಕಂ ಅದಿ ದೀನುಗ ತಿಮ ಹದಾನೆ ನೊಹದಾನೆ ಗೊ ನೇಗಿಗೆ ಗುಳುಮ ನಿ ಹುರಿಯಾ ಕಮೆಸ್ ಕುರಿಮತಿ ವನಿ ಫಲ್ಸಫಾಯ ಅಹ್ಲುಲ್ ಕಲಾಮುಗೆ ಸಬಬುನ್ನೆ ಜದಲು ಕುರುಮ ಬಹುಸ್ ಕೊಂ එකක අනෙකක මස්සල ජේ හේතුම මිකංකමුගේ සබබුන්නේ අදි කිබුරරිකමුගේ සබබුන්නේ ජතලුක සුවාබුදි මස්සල ජේ හේතුම මියක හිවරු දිබේනි කිනෙන් එయ్యే මං අල්ලාහ් වහී කුරබන් ෆවේ වමා යුජාදිලු ෆී ආයාති ල්ලාහි ඉල්ලල් කාෆිරුන්
Allah Taala ge ayat taka medu jadalukon hadani kafarui mistakun ekanye Allah Taala ge basfulu taka medu jadaluko timage buddhiya visne gota timaya qabul kurave gota qabul kurangen echanu medinaki timanne novisne bune bay kantatta dukolla timanne qabul kuran hundagule bune anape kantatta dukolla ekkamennun islam dinaki mitaga ahlul kalamiya basfulu الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى بدالوني أهل الكلام هم الذين اعتمدوا في إثبات العقيدة على العقل أهل الكلام يكي أي عقيدة مسألة ثابت كرمغا عمل بودية بروسا ويتماد كراميون وقالوا إنما اقتضى العقل إثباته من صفات الله عز وجل فهو ثابت إبامهم بنا وليه timamenge buddhiya visne kantata Allah Taala ge sifa fuluta utere buddhiya visne kantata timammen qabul qur'ana me wama lam yaqtadi al-aql isbatuhu fa innahu la yathbut timammenge sekundiya nuvisne kankamaki ei sabitu nuwa kankam kamuge timammen qabul qur'an niyadu mi duniya deke emme bodati murtaddu evves deene adi ilahu wodigem wakama qabul nukura bay mi hunge muli falsafa bina fani mige macha ei buddhiya qabul nukurave kame ei nekkame kamuga buddhiyan ege ilmu nufora kame vejjana me nuwane kame kamuga mihim buna deena medu emihun jadal ko waaka dakamun da hindu emihun ge buddhiya qabul nukurave etak kame ege terega mi fazaga wa kantataka etam million light years ge durga wa taritaka ege khabar taka adi mige eta sateka million nahar kurin duniya ge olunu janawaru tawge gota sifaya miuriya kame ge wa ka dakkaruge mihun buddhin konkama gatto barosa kurane ni aslu buddhi ga hodarin qur'ane suwa ehem wema timage aqida timage deen qabul kurumuga timayan nuvisne kankamen hurumaki ei ekamaki nekkamekkamuga bunun ei kafarunge sifai alonge mi darusna ves eta nuktayaka mikamge teren ali alwa dafa wane niga alonu mi zamanuge visnuma mi boduwa munda zuwanunna dannawada ngoti insana ge fikuraki insana ya libifama yusastaka ena ge washagen ba kantatten ena fenna fenuma ena kurave yusastaka eve adutaka echige rahaya hu finihunu mina mikankam ge maccha denaganna ena ge yusastaka maccha binafa kankame miyam mi kiyani science time fulum ballama science ge definition science ke maane ke kobato ei observations mi hayan kankamuga e bana hoda denaganave kanka insana ge beluma hoduma ki ena kuladana gemma membaruge terege himene kanka mi galigata dalilaki miyadu insana ge hashiganu terega daadi midakaddu mulin gunawane gohoruge terega waakama science wene denage mi hafta kuriga waakami ades goharaje balita uterega gunawanuge amali gotun hinga gonne getive gunawan negu misalaka pancreas nuata ade enumes bag gunawanta insanuna kannage mi gunawanta hingani kihine kame mege mi beenumaki kobakam ejje balita bes denaganna nugu mi insanage hashiganu gewa adikomato washagamma duni adikomato hanguda ege e odutoge matigawa mativeri inahuge ma emmema haqiqatu ga ves Allah Taala ya meduga deenuge kankama meduga jadaluko timaya visne gote bunani magufradumuge matiga vimi hekame alonmenge deenuge kankam tere alonmena kanubune timanne kanu visneke alonmenna ngoti heme al-imam al-barbar rahimahullah evara bunefa nimma labane kino vidaloni fa'alayka bit-taslim niwaka ganna kommetana gasal imam al-barbari rahimahullah vidaloni tibayen ngoti bolama kiyamanteri ume war ridu adi ruhume bil asari wa ahli al-asari wal kaf was sukut deenuge asaruta deenuge rimafa basulta riwa koravi begalunna tiba ruhi ekankan qabul kuruma adi magu kallifawa misakun ekibave hanuhurume tibanuti මේ අලොනමන් දිනුගා හදාන ගොතන් නෑගෙන් තබාමම් වි මගන් නෑගෙන් උලන් පෙද්දීන නෝ විදීනකි ඉන්ෂාඅල්ලාහ් කුරෙන් හෆ්තාගා වෙස් නිෆතුගේ එහෙන් දරුසකයගෙන් බදල් කොල්දුමුග උම්මදුගා වකි වේදාන සුබ්හානක අල්ලාහුම්ම වබිහම්දික අෂහදු අල්ලා ඉලාහා ඉල්ලා අන්ත අස්තග්ෆිරුක ව අතූබු ඉලයික වස්සලාමු අලයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහු